Ok, Tonya wem e afia nya me do be ma va fia na de mi le monji. Aha, ni me di ma fia nya be me le supermarket de me. Aha, ala be me di ma po cho mi pe suku de fe ta do jinu no kata mi le suku de. Mi a de suku vo ava soro do ya au. Ni de be mi anto mi akọ wo jira mi afa pe me do, mi akọ jira mi pe do wo me do. Mi anto mi apro, mi awo mi anto pe production ta no monji na. E ma gede me. Okay, let's go. Yeah, okay, Tonya wa me do gbe na me sia me. Yeah, coronavirus hi do ta me sia me mi abo nku bia. Mi abo nku bia. Egbe me do vide. Do vide ma va o shopping kui wa me fele. Ala be me di ma fia na de. Me ye shopping ko ma va o. Me di ma fia na de. Yi na mi le gbogbo be am le school de am le education ho. Ni me ko be education asu so vide. Nous sur l'éducation wanyaba na ole no fia we le suku ho me le suku de ya wa do le suku vo ma po do ya pe de nwe be na po ngogbe o e fia be ne dafu la gbe me mi melenya gbo hade ame yo nye engineer o ame yo le engineering wo e ata me le nyaglo ne le engineering wala e je be na ko pe susu ko ide te fede na soro na de le me ma ko mi ko ide a ho de me hinye washroom mi ya ide washroom hinye asiklofe asiklofe ne geda asiklofe me la ni mi a wanye be ma dibe ma fia o technique dia yi nenya vo o menye ni nye vo menye e ya nye be ele chile kpo me kpo ele tap ya kpo enu ya mele gbogbo bo mele wo le Ghana o mele wo le Togo tas enye ya industry yo na tas ele Ghana ne le miango ele comment ya te industry you wanna silver ya de ele Ghana ele Togo e ya mele gbogbo e de engineering school do vo me popo na de kana na ko wo practical ne gade university school gede o me de ni ole wo onye benuka ole theory fiawe vo theory me agbo mele this is technology me ma class fifla technology ibrami le ya sense ya ko de me pipe ya gbalo pe wo klache me pole wo le Ghana me pole wo le Togo me pole wo le Veme tap ajalenye ya ne me kwasi ko na ajalen to anam ajalenye ma onam la si me ma class ajalenye ma no Ghana mo ma class nyore eke manuka coronavirus do fifla de amesia mele nuka mejebe na kasi tap on this is technology, this is safety. Na mo le school de professor no yide yo vode paper nya ma de nyo paper ma class ma tu class fine ne le school de ni me le gbogbo nya be we have to reason e ya gbo mele e ya me Jesus e well e nya gbo mele na we ma me Jesus e well this is technology ne me wo body ball agba ya ma ko de me ko epa ma dem le fi e ya ko me ma va fi agbe technology ya ko me be tas o me le wo le Ghana tas o me le wo le Veme vo engineering ne enye veto ne po engineering school dede e ya gbo me le na you have to better your education e je be na better education we because ne po design o menye be de ko amede choko awo e gayo ko wonu duplo la o le mi asinu kata me ko le ngogbe yo ya gbo mi le le bas me wa po be nu ka me sia me do mask but that is not the point me ya me ma fia o e me ma fia nye be de technology ne gede university pa o me de nu ka o le wo o ko paper ya ko le practical no vinye e ko paper ko le practical ne na vai comment ko the real thing be kagbe ya gbo me le na we e pale o jira te fi o vite do o jira te fi do won to ne le yi apo be te fi ko
This is what we are talking about technology. Maybe I'm only school today. This is what selfistic examiner. This is what we mean. This is what we mean by technology. Technology yomi le de yanya me de ko achoko no suku de adevode wa ba ko be wele nuka o we nya engineering. You know engineering, but you are doing the wrong thing. You are not practicing the real thing. You are not practicing the real thing. Because as a dollar this is what we are talking about. The design, we can get it done in every country. For maybe production. A dollar engineering for me to refine gakbo ne watrozo mi no zanzana mi. You can't refine iron ore. You can't refine oil. Academy wa awo. Tane le university dede enu mi le gbogbema mi jagbagba ne mi akpobele ke mi awo mi ide ngogbe. Which one will give us a better life? No view nyanswe la si medio ma bloye gbe ma ni sunso la si medio ma fia gbe ma mala ngombo ma bena va mo jija pa ni na subscribe on my play no view we susu le mi akwachichi mebe mi awo talents le Ghana mi awo production le Ghana e ya nango gbe no view mi anoka